Abantu bayathanda ukukhuluma bathi wena unehlizwe encane, wena unehlizwe ede, wena unehlizwe ekulu. Kodwa na inhliziyo yomuntu kunendlela eyodwa yokuthi uyilinganise. Ufuna ukwazi inhliziyo yakhe ingangani? Fumbatha yenza isandla kasuthi kunento oyifumbetheko. Inhliziyo yakhe ingako. Nawumuntu wengubo fumbatha ubumbe idubulo, nawumuntu wembathi fumbatha ubumbe iguduva, inhliziyo yakhe ingako. Kanti ke nawuzihlanganisako zombili izandla zakhe ezifumbetheko, lokho kulinganisa ubukhulu bengqondo yakho. Amadubulo amabili nofana amaguduva amabili nakahlangeneko nje alingana patsi nengqondo yakho. Ufuna ukwazi anga emkhanyweni uzwe amandla ikwekwezi FM izinto zimoto yo ikuphethe butshelela kukhanya ba